priliku sjedim ovdje sa mojim prijateljem i ako Bog da svojim budućim kolegom u NBA-u, Džananom Musom, da mi se izvine na svoju reakciju. On kao sportista i moj drug će to da razumije. Zna da mu ja mislim sve najbolje i kao što sam rekao ranije, želim da dođe u NBA pa da se družimo. Ovo što se desilo samo može da nas napravi jače. Ja treba da prvenstveno da izrazim poštovanje prema našem gošćem kapitenu i bukvalno idolu koji mi je bio i dan danas jeste. Ove stvari koje je dešavalo na utakmicama i to psovanje i udaranje, to ničeg nije bilo, to je jednostavno u afektu bilo. Na utakmici gdje smo mi svi želimo da to pobjedimo, jednostavno nismo, ali evo kao prijatelji, kao pravi profesionalci, mi ćemo to riješiti i ja se izvinjavam. Još jedno od nas dvojica da se izvinemo publici i da se zahvalimo na podršci. Također.